Miongoni mwa vitu ambavyo unatakiwa ukifanye ni kuwa msiri sana. Kuwa msiri sana kwenye mipango yako. Usitangaze kila mtu ajue. Malengo yako usitangaze kila mtu ajue. Mambo yako usitangaze kila mtu ajue. Kila kitu jitahidi sana kuwa msiri sana, kwa sababu watu wengi sasa hivi wamekuwa na husda ya kiasi kikubwa sana, kiasi ambacho watu huwa hawapendi mafanikio ya watu wengine. Au watu ambao hawapendi mafanikio ya watu wengine sio watu ambao wanatoka mbali, ni watu ambao wako ndani ya cycle yetu, watu ambao tunashinda nao mara kwa mara. Muda mwingine tunawasaidia na wanatusaidia matatizo madogo madogo, lakini watu hao wametuwekea ukomo wa kufanikiwa, ukomo wa kufurahi, ukomo wa kuaga umaskini, au wa kuaga kila kitu ambacho kinakuleta tatizo. Mara nyingi sana watu wanaotuzunguka au watu wetu wa karibu, marafiki, ndugu pamoja na jamaa, huwa wanafurahishwa sana na malalamiko yetu, wanafurahishwa sana na changamoto zetu, wanafurahishwa kila siku kuona tunatatua tatizo hili linakuja lingine, kwa sababu wanapenda tuteseke na wanapenda tuwe kama wao. Na endapo utafanikiwa tofauti na matarajio yao, watakuwa maadui wako wakubwa, aidha kwa wazi au kwa siri. Kwa hiyo unaweza ukatamaki, mbona nipitie changamoto nyingi sana, kwa sababu tu unatangaza sana mipango yako, unatangaza sana. Ukipata vifanikio vidogo tu unatangaza, ukipiga hatua kidogo tu unatangaza, kiasi ambacho watu wanakushambulia kila mahali, kwa sababu tu ni mtu ambaye hauna kaba kwenye mambo yako, unatangaza sana. Utaona ajabu sana ya kwamba watu ambao ulitarajia wakufurahie na watu ambao watakuja kuchukia maendeleo yako, kwa sababu umevuka ule ukomo ambao waliweka wewe wao kwamba usivuke. Wewe ukavuka na ukawapita wao, na mwisho wa siku ukawa adui yao.